Da Zagreb ni ljeti ne bude bez dobre glazbe i provoda, pobrinuo se Kićo Slabinac. U sklopu ljeta na Maksimiru bećarcem je zagrijao publiku koja se na poznate pjesme brzo rasplesala. Kićo nam je priznao čega se nikada ne bi odrekao, zašto su tako uzbudljive njegove vožnje tramvajem i što priprema na glazbenom planu. Dok pola domaće estrade nastupa na obali, Kićo uživa u Zagrebu sa svojom vjernom publikom. Iako mu ljeto, kako kaže, nažalost nije pretjerano radno, uživa u čarima polupraznog grada i pokojem koncertu. Nikada toliko nisam volio preko ljeta biti na moru koliko polovinom 7. i 8. mjeseca u Zagrebu, jer me podsjeća na one prve dane, 71. godine kad sam imao prvi auto, prazne ulice, pa kad idete zelenim valom vidite onaj zadnji semafor na kraju. Možda ne provodi toliko vremena na koncertima koliko bi volio, no svaki odlazak u centar ili ispijena kava ne prođe bez gorljivih obožavatelja. I onda je zgodno kad ja uđem u tramvaj unutra, to je čitava predstava. Svi se rukuju sa mnom, pričamo i tako dalje. Kićo, dajte jedan vic, rekao, čekajte, pa nije ovo pozornica, ne. Onda bi se svi u tramvaju slikali. Bude veselo u tramvaju do trga, nekima bude žao što moraju sići, a ja gledam prvu stanicu kako bi sišao, šalim se. A baš zbog njih ne odustaje od rada na novim pjesmama. Jedna je već spremna. Himna Graševini i snimio sam jednu pjesmu za koju smatram mnogi koji su slušali već do sada, iako još nije gotova, do kraja. Rekli su da je to moj možda jedan od većih hitova poslije Plavuše, Crne žene i ostalih. Da, pjesma se zove Ja nisam kriv. Kako se već mnogo puta pohvalio, žena u njegovu životu nikada nije nedostajalo, a i danas su neiscrpna inspiracija. Žene su bile moj smisao života i tako sam i završio. Dobre, šta da kažem? Pa evo, i nećete se čuditi i mlade žene vaših godina znaju mi prići pristupiti moleći za nekakav selfie ili tako da imaju možda nekakav tekst ili neku pjesmu ili tako. S godinama se osim umom bori i fizički, pa šeće i po 4-5 km na dan. Iako su neki mediji pisali da se čak bacio u vegetarijance kako bi održao dobru formu, Kićo priznaje to nikada nije bilo opcija. Što se hrane tiče, tu sam slab kao i prema ženama i to je moja zapravo slabost najveća, ali pokušavam se kontrolirati koliko mogu. Čujte, snaga se može dobiti i na neki drugi način, jer što se mesa tiče i ostaloga, to je teško da bi se mogao odreći. Uz hedonistički odnos prema životu lakše je ostati mladim. Se lud da ostanem, ja živim od toga lica, od fejsa, ne? Onda moj zlobni kolega gitarista veli, zato ti taki i dobro ide u zadnje vrijeme što živiš od svoje face. Prema reakcijama publike na Maksimirskom koncertu vidljivo je da i nakon toliko godina Kićo nije izgubio svoj zabavljački šarm.